Ka jingpli ya ko oxygen generation plan ha civil hospital nongpo Ribhoi district lawanra da ka United Nation Development Program bat ka sarkar na ka ri Japan bat ka tanat ka koi ka khia ka sarkar India kala urlong bat lapli pai ba no ya ka dau menteri ka tanat ka koi ka khia uba AL hek ha ka sngi hat majai harangkat da ka jingya sakhilang WMLA ka nongpo constituency uba Meral Bonds im ka deputy commissioner ka Ribhoi district ka kong RM kurba UDMNHO ka district Dr. M Mauri bat kiwe de ki officer ka tanat ka koi ka khia katei ka oxygen plan katkum uba AL hek ulai thu bakan shakri shakumba news pa sanpho tili ki jingthia nalor ka civil hospital nongpo menta ka sngi layo ru ban pli katei ka oxygen generation plan sahaki artli ki jaka hagajalla kata hatura bat hajowai habakran lengkot na kaliang uba Meral Bonds im kum UMLA ulai khublei ka jingshim khia jong ka sarkar banpen urlong ya kane ka jingthmu ban pli ya kane ka oxygen plan hakaju ka porru uba Meral ulabu ru ika jingkarpat banpen terikam no ika covid hospital kabala thumu ban pelong ha maternity and children hospital kabadon ha umran nakaliang uba AL hek ulayo ban kran halor kane uloong ba halor ka jingkarpat UMLA ka nongpo constituency bakatei ka MCH ha umran bala thumu ban pelong kum ka covid-19 hospital henrei ka te ka kam kadang sateng bat nakaliang ka jong u kum menteri ka tanan ulakarpat show principal secretary banpen state no eka kam namar kani ka district ladon kam bandon no eka te ka covid-19 hospital hadin balai eka jingkiu state ki bayo eka ne ka klam jingpang covid khat khandai ha kani ka district ya di inisiatif jongka sarkar jela lengba i chief minister jongi lengba i honorable health minister jongi ibadon lang kani ka po dala day one ban please officially ya kani ka oxygen plan kubli sipun sa ini begin teristong gojong fi has babon kiliang bat mata kesini ini kani begin please kani ka oxygen plan kumhangde ha turan ka jowai kadi begin kerku kantam kani ka por begin khun yang kani klam jong covid khat kanda ni perpau begin sung ya ka United Nations Development Program UNDP ke ba fi layara ban be bisa lengah sarkar jelah bagi layo kani ka oxygen plan ini it's actually a blessing kubli sibun hak dan jadi kubli send our regards to the team to all who are concerned who have been there with all of us ni perpau ke sungu umda kesini namta juga ni bat ni lembok do kata anong po hospital la sisa gidom sibun gijing duna ndre nakapor nakaliang jong department apo gijing alam jong honorable minister isin kia ban pembiang ni babun gijing dona but kwa ruban open power gijing sungu ngene nakapor na lor kane oxygen plan ka ban ni open pli mata kaski lomba i health minister jong sa gawe ka basu kenat tolong ke isin kia jong i kongkurba DC nanta WHO MS Dr. Paul nagbenta gitu ka CSR project nagbenta ka centralized oxygen nagbenta ka hospital ya ko lade ban install lade ban clear kalau ngin kerku om tang nagbenta ki covid patient de nota general patient lang dan kam ki sini ki banwan te kalau ngin kerku sisa ko manglaong mane ki dan sibun ki kam ki benang habban training ne sakma but ni skam ba hagini ki ski ki banwan ni rang la ban nang udin ni dan kam ki bupun nakapor badro hoju kapor kumba hoju kren bagi honorable health minister aku bedi baka covid hospital lang dia umran terus kuasa betul simkia bakan tak director kumju badan ni naka health engineering itu kat bala senang bangin position ini deh hamtam bangin penkrek kumulai kene ketat we mal bangin tip ke ga banja de nak kadang ni doktor ngaji telang bat ni semua sebut nak liang dengan aku meneh ni kubli sebut cerita na kene di simkia kan pinam taban pli kene oxygen plan kan si bat kumju i we di jindon kan si babun ki ba ha kene hospital ni dang don ha ki ki simple ki batawa kubli sebut kan launch likely ki oxygen generation plan gawe gede ha po nampo da ba are de tura ya ba on pelai lane ban play dahu honorable chief minister jogi konrad sama bat kebadai ha po joy po MCH hospital benda i dari local MD jogi ibadai ba waila chilla ya kibleru ya ka United Nation Development Program
ke join effort ke jongki ke supporting jongki bagi support maki bagi layo bende ya kini ka yo bani ban set ban install ya kini ka generation plan. Kini ka generation plan kalong 150 by 150 by 500 kini tura sispa senpo kini yang ni apa dong po sispa senpo kini apa jual. Kini kalong kumba praspa liter per minute LPM. Kalong praspa liter per minute ya kemudian air dan generate ya kini oksigen ya kini gilai di plan. Bat kini kobar hadu news pak senpo jintia yuk kadang bakala. News pak senpo jintia baru kini gilai di plan. Jadi aku beli tu baka UNDP agak sedang kepala lagi. Tahun Jun arko agak first week tu gila air hadu berkabat hadu kalai spa jintia agak lain di state atau north eastern states jungi. Kawan ingkom kadang apa Meghalaya, Nagaland dan Tripura. Ya kemudian sebunnya ya ka sebun jongga UNDP dan kongsi bahani belum di representative jongga UNDP ibadan lang dir karbani min kumalongi honorable MLA bin ha ya kene kubur kuble ne kalian ke jong state Meghalaya ke jongi daga bata ke jeng bah ke jongpi ga ngi tre ka but ka head family welfare department government of India aga juga poru ngite rangkat buat ke government of Japan. Rangkat bekerja istri, sitom jongka UNDP, jongka India kejongi, kira orang ini live di plan dan bataban ai di sekri, kepak hamba, berkambian dan pada kejinan kam, jong ki nong song, jong ke state Meghalaya kejongi. Dan buan di di plan kima yang sah ni apa Riboy district. Kumka umsau nongburi, ika pagalayo, ika revise estimate, buat ia kani ka WHO office, sang dia nongpo aru, yang banyak penbet, no, kesengi, bah kajo kesengi, nada gila manbu, yang mau nongrim, tak apa, ini aku kesengi, pendet lut kai, ika puar rajong, ini aku juga kesengi, artli program, lightning program room, dan problem eru, maka puar ini dan kamu tingkai, maka puar kalau makodor ada kata-kata, belum ada tingkai, ika puar, ia kadai kijing kalong ka deposit harga kalau di por besar deposit ada di ujungnya dan ingin perlu ke por bangi iyo jadi dan tak tahu ni iru bah umur orang ada boleh lokal meli baik kata umrah ya kata COVID hospital ke bangsa do benda ni lawan pet hi daladi ringkat bat i DHSMI ringkat bat i DC ringkat i DMSO lokal meli ngai donang ada hidup mentah kadang sakut gini ka kam hidup mentah dapat tolong landat mas one page yang ketua dia menyui baka kam ya kemat ngelathok dari sisi sya principal secretary ngong ba jadi berpersat gini kam kenang ba apa riboy menyui baka ni ka siang jipang ru kada nang peng naga sengi je nang menyuak bet air di ngeda bet belai tu belet stage long gini kini jipang di pakam nyala menyembuh no beriada hang teh COVID hospital ke ba ilat bu man pleno hang teh pomoran jadi ini begini dikam rengkat begajindon jadi DC kenang ya si kemat beginang lah pendek bekam ke por no biang yang sim tani ke por yang mentah gasni gini light di project ya kama ke oxygen generation plan kemudian hang nongpo ajuai beta surah mentah gasni pleno dengan hot iwerlang ya i honorable local MLA ya bilang no kenang ba kani ka oxygen plan dan warna itu mentoy jadi pai ba ibu tu